Pozdrav dragi moji, dobro mi došli u novi video. Sada pravim ručak i za današnji ručak sam se odlučila da napravim tjesteninu, pastu, a prije toga ću napraviti sos ili umak od crvenih pečenih paprika. Znači za taj sos će nam biti potrebne 2 crvene paprike srednje veličine, bijeli luk, 1 komad bijelog luka, ulje, sol, malo bibera, feta sir, ovo je kao pavlaka ili neki sirni namaz ako nemate pavlaku, 2 kašike soka od limuna i 2 kašike meda. Znači to će nam biti potrebno sve od sastojaka. Znači ja sam sada oprala ove crvene paprike, bijeli luk i sada ću staviti u rednu da se to ispeče. Pa kad se ispeče nastavljamo sa daljom pripremom. Znači kada smo ispekli paprike i bijeli luk u redni, zatim sam ih ogulila i očistila od sjeminki, izvadila bijeli luk iz njegove korije, ljuske i stavila sam znači tu pečenu papriku, pečeni bijeli luk, 100 grama feta sira, 100 grama pavlake, zatim malo bibera, malo soli, malo soka od limuna i kašku 2 meda. Nakon toga zatvorit ćemo mikser i sve ćemo to fino izmiksati i dobijemo preukusni sos od crvene paprike koji možete koristiti za tjesteninu, za povrće i za razna ostala jela. Veoma brzo i veoma lako. Or